mostly in Sri Lanka, Innovata. See, आमकां मरे हॉटेलांक स्मॉल गेस्ट हाऊसीस the tax पळय लायल्या न्हू तूं बेश्टे परमिशनच घेवंक अशी हे टॅक्स तुका डिफरंट टायप्स ऑफ परमिशन्स यू नीड एंड यू हॅव टू पे फॉर देम एवरी दीस हेल्थाक पे कर मागीर पॉल्युशन कंट्रोलाक पे कर आनी हेका पे कर with that cost with the government is putting on us, we put it on to the guest. So we have become more expensive than most of our competitors like Sri Lanka and Thailand. We cannot afford to give rooms as cheaply as Thailand is giving. Do the taxes, but तुका GST दर आनी कितें दर ही टॅक्सांक is killing the tourism industry here. So government is not doing anything. Government taxan घेता, infrastructure दिना, garbage is still there. All over there is garbage. So in that situation, why should tourists come there? And what they are promoting is Gada tourism. वयता थिंगा गाडे तांकां तुका हेल्थाचें कांय ना FDAचें कांय ना गाडेच गाडे रेस्टॉरंट which are there all these cheap restaurants which are come so you are attracting cheap tourists रस्त्यार तर गाडी आहले आनी हे आहले and they are not even locals so it does not benefit Goa at all हे पळय गाडी घालून आहा कितें धाकटी आहा they are not even locals so I think government if they want to attract good tourists they should have good infrastructure good restaurants good hotels so if you allow like all this cheap thing you are going to get cheap tourists आख्खे कालांगुटान पळय एक गोंयच्या रेस्टॉरंटाचें नांव दिसना सगळीं भायलीं रेस्टॉरंट ऑल मोस्टली वेज तुका लोक येता तसलो वेजूच येता आय वॉज टेलिंग लास्ट टायम डोंट मेक कार पार्क एंड दॅट चेंजींग रूम लोक येता कार पार्काचेर वयता चेंज करता चल्ले घरा नो हॉटेल्स टॉयलेट घातले आय वॉज टेलिंग शेकां आहा आमची शेकाचेर जर गेले तुका टॉयलेट मेळटा थिंगा सो दे वील गो गिव बिजनस टू द शेक ओनर्स ऑल्सो नाव दे आर कुकिंग देयर ओन फूड ऑन द कार पार्क having going to the toilets, changing and going home. So ते हॉटेलांचे पासून व्हरत ना सो यू अट्रॅक्टिंग दॅट टुरिस्ट आनी जेवण आहा पळय ते बिचार वयशार ते बटाट वडान पाव विकता सकाळी फुडें सांजचे बिरयानी करता फ्रायड रायस करतात ऑल नॉन गोवन्स So you eat butter vada, bread, for breakfast चालू जाता बटाट वडा सो वॉट टुरिस्ट आर गोइंग टू ईट दॅट कसलेच टुरिस्ट येतले सांजचे फ्रायड रायस घेतले आनी मॅगी नूडल्स करता बिचार वयता आसतना आनी आय हॅव ऑलवेज बीन कॉशनिंग एंड कंडेमिंग माय शेक ओनर्स तुमी तुज्या भावा कोडे झगडटाय कुशीक शेक घाली जाल्यार भाव म्हणजे शेक ओनर ब्रादर तुज्या शेकाशीन 5 मिटर सोडूंक जाय तो 3.5 मिटर सोडून जर बांदले तूं झगडटा तेजे कडेन हो भायलो येवन जे भायल्यान बिरयानी करता बटाट वडे विकता तेजे कडेन कोणूच झगडना तो सुशेगाद आहा सो दॅट इज द स्टेट ऑफ गोवा आमी क्रायम मेंटली म्हणटा ती सारकी गोंयकार जर कोण बदतालो जाल्यार झगडपाचें हे भायले कांदुलीन बिचार येवन पळय कालांगूट बिचार येवन पळय ते च्या पासून विकता सगळे हितून घेवन तेजे कडेन कोण झगडो वता म्हण शेक वालो तेचोच पोरू सारके बसोन एका हितून जेयताले आयज तो मातसो 1 मिटर आपणाची कुशी केला झगडटा कापलेना करता टुरिजमाक पूण हेंची कोणूच करिना कापलेना यू वोंट गेट बिकॉज देर इज नो क्वॉलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्ही हाडल्या रेस्टॉरंटा ओन्ली सगळे चीप रेस्टॉरंट चीप हे येतले आनी फॉरेनर येता पळय ते दे डोंट वॉन्ट टू सी द चीप क्राउड तूं पळय रेंट ए कार रेंट ए बायक घेवन कशें पिवन भोंवता पळय ते बाटली घेवन बिचार येता देर इज अ लॉ दॅट यू कॅनॉट ड्रिंक ऑन द बीच आस द शेक ऑनर्स ऑल दीस टुरिस्ट दॅट आर कमिंग ते तुजी ती होलसेलर पळय आहा एल्कोहॉल होलसेलर ते 10, 11, 12 पासून सोरो विकता ते थिंगा वयता बाटल्यो घेता बियरीच्यो बिचार येता हेचेर बसता बिचाचेर बसता पियेता बाटल्यो दर्यान उडयता शेकांक वचून गिरायक ना थिंगा ताजी गड्डी जाल्या देर इज नो रेवेन्यू ते हॉटेलांनी येता हांगला ते हॉटेलांनी रावना तूं कालांगूट वचून पळय एका रुमान 5-5, 10 जाण रावता ते रातचे न्हिदत ना ते चल्ले खंयसर आख्खी रातभर भोंवता सकाळचे मातशे येता न्हिदता बटाट वडे खाता ते भायले तेंचेच लोक कोण बिरयानी करता तेंची बिरयानी खाता रेस्टॉरंटांक बिजनस ना शेकांक बिजनस ना आज एनी शेक ओनर नाव आयज वच तूं कालांगूट कांदुल्यान शेक ओनरांक विचार कितें बिजनस आहा पळय ते हॅव नो बिजनस गड्डी जाल्या रस्त्याचेर आमी पोवन म्हणल्यार रावता तरी खंयसर आमचे कांदोली वयशार सद्दां घाल ट्रॅफिक जॅम कालांगूट वयशार सद्दां घाल ट्रॅफिक जॅम बट हॉटेल्स आर एम्प्टी गेस्ट हाऊसेस आर एम्प्टी See, Michael could have been defeated last time if the ticket was not sold to Michael. Michael could have been defeated last time. That is why he came on the Congress ticket. There is a Congress wave, but also you need somebody who is popular, who can do work. People have to have a faith in him. Somebody who is educated, somebody who can talk in the assembly. You cannot just, because Congress has won the Lok Sabha, you cannot just pull any Tom, Dick and Harry and give him a ticket. So I will see if they give a ticket to a good candidate. I will support him. But if I see that, like last time,
They're giving tickets to people who are inclined towards the BJP so that when they win, they're going to go to this. I may even contest independent. But your plans are there. Plans are there to safeguard my constituency. But if Congress approach you, you are ready. If Congress approaches me, Uh, no, we will see this when they approach me, then I will take a call. you feel that they won't approach you. So far they have not approached me. I worked for Congress. Lok Sabha, I worked openly for Congress. And I've always been a congressman. Last time also I got out because I knew that they have purchased, this ticket was purchased and that he was going to go to this. This I had said 2 months before the election. So I knew that was as good as voting for BJP or working for BJP if I worked for Congress last time. BJPकूच काम केलेलं वर्ष कित्याक हांव जाणा आसलो मायकल वचपाचोच आहा म्हणून आनी 2 म्हयने आदी सांगलेलें की वचपाचो हे 5 जाण 7 जाण वचपाचें म्हणून सांगलेलें स्टील तेणी पयशे घेवन तिकेट दिल्या कशी तिकेट दिल्या ते हांव नको पूण म्हाका दिसता पयशे घेवन दिल्या म्हणून कित्याक ते सांगताले आमी हें जर जालें मायकल गेलो जाल्यार आमी तेच्या दारार वयतले कोणूच आयज पासून कोण दारार वचोंक ना मायकलाचे सो पास्ट इज पास्ट परत तर तेच करीत पण BJPतल्या मनशाक हाडून तिकेट दिली म्हाका दिसता ते BJPचे मनीस आहा तांकां सेटींग करीत जाल्यार देन आय वील टेक अ कॉल बट आय एम टॉकिंग टू माय कलिग्स ऑल्सो आय एम टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग टू माय पीपल इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल्सो एंड आउटसाइड द कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल्सो सो आय वील टेक अ कॉल when the time comes but I want the Congress government to come so I will work towards that. You have been a two-time MP. Today I have not decided that I am going to contest or not contest but वातावरण अशें जालां की बाबा कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळपी कोणूच ना केन्ना मातशें आमी पळयता एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली कितें घेतली पूण एक्चुअली फोर्सफुली कांय आवाज जायना कालांगुटान खंयतरूच आनी मायकलान जर येयलेल्याक सारकें निसंडन केलेलें आहा कालांगुटचें आय डोंट नो वॉट इज गोइंग टू हॅपन आय हॅव बीन टॉकिंग टू सम ऑफ माय पॉलिटिकल कलिग्स ऑल्सो सो मे बी म्हाका तो दिसत that these people are not serious आतां पळय कोण आहा पळय ते if they are not serious maybe I'll take a call after talking to my people and talking to my colleagues also in politics because पळय महाराष्ट्रान कितें जालें पळय लोकसभाक सारकी सिटां आयिल्ली ऑलमोस्ट स्विपींग दीस हांगा परत बिकॉज काँग्रेस इज बिकमिंग कॉम्प्लिसंट काँग्रेस चिंता कितें लोकसभाक जिखले म्हणून आमकां ऑटोमॅटिकली ते लोक हें करता तशें ना देर इज नो ग्राउंड लेवल वर्क करीत ना तूं सुशेगाद बसता एंड ऑल दीस इन गोवा इट इज हॅपनिंग ऑल दीस थिंग इज हॅपनिंग बिकॉज आमी एज अ ऑपोजिशन आमी व्हडले सिरियसली हें करिना सी एज लॉंग एज पीपल वोट फॉर मनी पीपल वोट फॉर गोवा इज डूम एज लॉंग पीपल वोट फॉर मनी आवर लिडर्स सेल द टिकेट्स there is no accountability from the high command on people who are selling the tickets हे जाम आसून गोवा इज डूम कित्याक निमण्या इलेक्शना वखदार येतले तिकेटी विकतले कोणाकूय जिखोन हाडटले ते परत BJPन वयतले हे जावंक उपकारना सो आय वील सी द सिट्युएशन एज इट एमर्जीस एट द टायम ड्युरिंग द टायम ऑफ इलेक्शन एंड आय वील टेक अ कॉल एट दॅट टायम But you still have an interest to contest. I don't have the interest of to contest now as of now but I don't see that anybody is getting together to save my constituency. Oh, Now it has become money centered. Money centered. People have been going towards money of late, and I think that has to change. the trend. Yeah, the trend has to change. People have to realize. तुम्ही निमण्या वखदार पयशे घेता, वोट कोत्ता आनी मागीर रडटा. That I think people have realized by now. People are talking already. So let us wait and see what the Congress तो does. क्लियर कार्ड सांगा ना बाबा आपण वाटताला हो ना टाइम येऊ दे Clear cut सांगता हांव I want the Congress government, I want the BJP government to go, the Congress government to come. मग पण आग्नेल असताना कामटा तिथून No, government असतलो ना तो नको. I will be their part to make the Congress win. हाव Deserving candidate. नॉट आग्नेल If they think that Agnel is a good deserving candidate, then we will see. यू आर रेडी टू I am ready to.